کشوهایی که فینک دیمن جوان و سرنج راکش سرنج آوه کچه راکشایه رسول کچه خلکا بغدایه بصدان کیلومتر برینه دا کووان دیمن جوان ببینه جه کشوهای ویری عجب گرتی مایه دبیجه هفته بو هفته و پنج صده کشوهای ویره دگل دورین وان جدایه طبعا اجواء كلش حلوه تختلف عن کشوهوایی که گلک خوشه جواز دیگل کشوهوای باشور و نوراست عراق هر چنده ورز گرمه لی کشوهوا گلک خوشه پلاین گرمه نزمن لگوره و نری نامن هفته تا هفته و پنج صد کشوهوا جوازه الى 75%. جينا من محافظة صلاح الدين شمالنا الحبيب ام جی پارێزگا صلاح الدین هاتینە باکوورê خۆشتوی پارێزگاوە دهوکێ و تایبەژی قەزا زاخۆ کەشوهەوەیەکی نزمە جودووە دگەل دەڤەرین مێن باشوور و ناڤەڕاستی عێراقê الوسط وجنوب العراق يعني اف جي اصلي هاوينجها گند پرخه پارسال دوی ورزی دا به تمامی 20 ماه هفته پارسال جالی ارتشا ترکیه اف جا هاتو بو تا باران کرنه ده انجام تو بارانه دا 10 کسا گیان خوش دست دا و پتری 3 کسان جی بریندار بون لسر رای و ریدانا تراژیدی دنها دا اف جهدیسان پر بواج گشتیاری ناوراستو باشور عراقه دی ای سال دا و دگەل دەستپێکردنا وەرزێ بهێن ڤەدانێ ji ber ku deverên sinûriyên digel welatê Tirkiye hindek aramtir bûyne rêja geştyaran jî li Zaxo berev bilimbûnê ye ما کو ریوبریا گشت گزار زاخو که او پیشبینیا هاتنا گشتیاره که خوشحاله و جزیرتر گشتیاره هاتن جوان 4 روزا 5 حتی 7000 گشتیاره روزانه تایبت اویم بحثا باشور نوارا سرقند کن سردان سنوری اداره سربخو یا زاخو کن هر دی سوانجی گشتیاری بیانیه و دروازان دولتی ابراهیم خلیل راتن ریجاوانا بجم 20 حتی 3 ساده برزیده بینه وچوه li sinûrê îdara serbexweya Zaxo çendîn cihên geştiyarî û şînwarî hene li werzê havînê û bi taybet jî rojên bihên vedanê geştiyarên başûr û naverastê Iraqê dîsan li dergehê xala sinûriya nîvdewletiya İbrahim Xelîl jî geştiyarên biyanî qesta cihên geşt û guzariyên vî bajarê dikin Ehmed Saîd Korsad News Zaxo